Skrivaš se, genije će da te naće. Genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacije. Life that's gon' get it, no kidding. Breaking down a swish in front of your building. Sitting on the steps, feeling no feelings. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i u današnjem videu radimo kako je preminuo Nipsey Hussle. Možda većina vas ne zna ko je on, ali u ovom videu ćete saznati. Također obavezno me zapratite na Instagramu i hvala ovim tu likovima što su me zapratili. Ako i vi želite pozdrav u sljedećem videu, obavezno me zapratite i dobit ćete pozdrav u sljedećem videu. A sad mi krećemo na taj video. Nipsey Hussle bio američki reper i tekstopisac iz Los Angelesa, Kalifornije. Hussle je izašao na hip-hop scenu na zapadnoj obali sredinom 2000-ih, a rođen je 15. avgusta 1985. godine, a tragično je preminuo 31. marta 2019. godine. E sada, šta mu se zapravo desilo? Svi ste pomislili da je predoziranje ili možda samoubistvo, ali zapravo ovaj reper i producent je ubijen od strane lokalne bande. Svi znate da u Los Angelesu postoje mnogobrojne bande, samim tim i ovaj reper je bio član jedne, ali kako to ide u Americi, svaka banda ima svog neprijatelja, samim tim iz verovatno osvete je ubijen. E sad, kako se sve to desilo? Ovaj reper je pre toga nominovan za Grammy-a, ubijen je ispred prodavnice odeće i u lokalnoj brojnici preminuo u svojoj 33. godini. Također, nije samo on ubijen, već i pored njega su dvojica upucana ispred te radnje za prodaju odeće, ali od njih trojice samo je Nipsey preminuo, dok su druga dvojica zadobili teže telesne povrede. U prvi mah se nije znalo ko je tačno upucan i ko je preminuo, ali nakon što je gradonačelnik tweetovao jedan post, sve je bilo jasno. Citiram: "Naša srca su sa voljenim osobama Nipsey Hussla i svima koji su dirnuti ovom užasnom tragedijom. Los Angeles je duboko povređen svaki put kada se mladi život izgubi u besmislenoj pucnjavi. Moj tim za reagovanje u kriznim situacijama pomaže porodicama da se nosi sa šokom i tugom, ali cela se radnja odvila na brzinu. Nipsey je planirao da ode u tu radnju za odeću i vozio je svoj bicikl, nakon što je jedan, kako su rekli prolaznici, član jedne bande prišao i upucao 3 osobe, a nakon toga pobegao i nije uhvaćen. A sam Hussle je tweetovao pre njegove smrti sljedeće: "Imati snažne neprijatelje je blagoslov." Da li ovim tweetom predvideo svoju smrt ili je možda slučajnost? To ne znamo, pišite mi dole u komentare. Također, mnoge poznate zvezde su odale počast, pošto je on bio zadužen za mnogo tekstova i pesama poznatih ličnosti. Također, kolege reperi su na svojim koncertima odali počast. Također, Hussle je bio veran navijač LA Lakersa, također i ceo tim Lakersa odao počast svom vernom fanu. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno bacite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!